Imes Paodam yang tabiri basingbu taram noksa bagaloy na kurumzari. Paodam masigi maroya pauda empowering Jumias with secure livelihood challenge of ecological governance haiba hiramda numit nini chathagadaba workshop ngasidagi hokre. Community gardening gi thoram pangthokre loina National Legislators Conference ngasi Prime Minister Narendra Modi na hodokre. Hauzik mapungayo paulo birasi. Manipur Lengaki Directorate of Environment Sinduna empowering Jumias with secure livelihood challenge of ecological governance haiba hiramasigi matangda numit nini tatagdaba workshop ama ngasidagi Moregi Trust Center da hodokre. Ngasigi workshop hodokpagi tharamaduda former member NER Bijan Donor and Mohendro, Directorate of Environment ki Deputy Director Dr. T. Brajakumar, ADC More and Bankim, MCM ki President M. Thoiba, Akodong ki President R.K. Sanayayma, MMCM ki President M.D. Jalaluddin, Tamil Sangam ki Joint Secretary Mohanna, President Members in Oibagaloyana, Forest Department ki Chief Conservator of Forest, T.S. Mahendra Pratap Singh, IFS, Managing Director, Thangjam Agro Industries Limited Impal, Thangjam Joy Kumar, Manipur University ki Economics Department ki Head Professor, Amar Yumnam, Don Bosco College की Assistant Professor G. Vidyalakshmi Devi na Resource Person Singh Oiki. BJP na lusingba government asigi sahi ama pharak pagi inauguration fortnight tharongi saro ama oinangasi Education Minister Thoksom Radhesyam na Social Welfare and Cooperation Minister amasung Kangpokpi asigi MLA Srimati Nemcha Kipgena Kangpokpi District manungda chaba school sing sangakhre. Ngasi sangha kraba school sing adudi Saraswati Hindi Upper Primary School, Tuijang Part 2 Upper Primary School, Saikhotjang Primary School, Sanmari Primary School, Thonte Primary School amasung Mokuli Primary School ni. Ngasi school sing asi sangha bagi tharamaduda athoy mitong oikiba Education Minister na haikibada education haibasi samas ama ahongba puraknaba amadi chakhotnabagi yanglen saruni maram asina angang singbu ningthina takpi tambinaba khwaidagi phaba school gi infrastructure sing sangot pa haibasi mipung khudingi mathawni haiki. Mahatna makha taraduna school sing asi khenaba jat bijat dharma kayagi angang singi mahima sing takpi tambinaba senglaba mapha amani Nauriba angang singi punsibu makong sombiduna mawong taba punsi ama sembinaba mapam amasuni hayaduna school singbu makhoi masa masagi ni haina khananabasu official sing amasung miyamda minister na appeal tauki. Tharamaduda tharamapu ina saru yakiba Social Welfare and Cooperation Minister Nemcha Kipgena education sector si miyangi punsibu mawong taba punsi ama ohenabagi yamna maruoiba sector amani hayaduna Marilina singna ngasi sangariba school building singasi makhoi masagi langumna khanduna mateng pinanabasu miyamda appeal tauki. Tharamaduda DC Pradeep Sandam, Additional Deputy Commissioner Balkrishna Haishnam, SDO Teresa Tangpura, Kangpokpi amadi Marinaba official singsu yauki. Center for Research on Environmental Development Grade ki Laikhidraba Sweeper ki damakta lupa lakh manga pinanaba Municipal Administration, Housing and Urban Development Mahut Minister T.S. Syamkumar na ngasi lauthokre. Wapamasing ngasi khwaramban ima kaithelda Blooming Manipur na Imphal Municipal Council ga kusam naduna pangthokiba Community Gardening ki thoramda athoiba mithong waram piraduna minister na haikibani. Grad ki sweeper Toijam Tampha Singjamai area da haukiba tha sigi tang manga da wai silingai da car amana thomlambadagi khudakta mafam aduda laikidabani IMC gi workers singna maruoina national highway singda makhoigi mathau tawba matamda safety signboard sinaduna pamdaba thodok sing thokdanabasu appeal tawki. Makata na minister na miyamna traffic niyam ngakna gari sing kanna thodanabasu appeal tawki. Blooming Manipur na Imphal gi Kaithal gi mafam chaba mafam singda makhal kya gi lagi gamla sing thamduna Imphal bu hena phajahanduna masa hena thoan bagidamaksu thagat phongdoki
loyana blooming manipurna jangsilliba thabakpu pungning thagoladuna horticulture and soil conservation department ke maikai dagisu makhoida pangba yaba mateng pangbani haibagi thajaba piki ngasigi tharamda mahutki joint director Uttam municipal commissioner Jingsubam Menaka IMC ki engineer amasung staff singsu sarup yaki thanks the IMC workers punabak ay thagasari madudi day and night moina thabak si supiba adagi ahing si supiba we decided to give at least 5 lakhs moina government signature so ko lapok kay gina bada mada soy bido government gi simi wala kaso engagement wala kaso sarkar ki thabak tawda so ko na ko sarkar ki dili lawar ka ta lak mga da ko government decide taw Indian Express Group 2 na Puneda nominini sumna pangthokiba Health Summit tharamda Manipur Haksal Bibagda Express Public Health Award 2018 piduna ikai khumnakre Punegi Novotel da pangthokpa nominini gi Haksal gi Summit tharamaduda Manipur gi Haksal Bibagda hairibe award asi piduna ikai khumnakhibani Manipur gi Haksal gi Bibagna Chief Minister gi Haksal gi Bibag haiba thabak tharam paikhatkiba adugidama hairibe award asi Indian Express Group 2 na piduna ikai khumnakhibani Award adu Manipur Haksal Bibag ki Director Dr. Rajoda Kusinaki. Award asi Most Efficiently Run Health Program by the State Government ki category da Manipur da pirakibani. District Legal Services Authority Sandel ki sponsorship makada Legal Aid Clinic nungaw rokna needs ka kusam naraga sinduna Juvenile Justice Act and the POCSO Act 2012 ki Matangda no Magyoba Legal Awareness Program among asi KGBB Aimol Kulel Biles da Pangtokre, Nasiki Taramda Resource Person Sing Oina, CWC Chairperson Impal West Rajkishore Singh, Member Secretary CWC Chandel Akup Aimol Nasruk Yaki. Nasi Legal Awareness Aduda KGBB Teaching and Non-Teaching Staff Aimol Kulen, Life Care School Teaching and Non-Teaching Staff Kaksing Amadi, KGBB Aimol Kulen Gi Mahire Singshu Saruk Yaki. 2015 dam yam khambiram gani pagi child activist sing dam Nobel Peace Prize bi yanan boy adi mamang dadi koi bayam ba human right ki mari le na tabuk sing ta oni sing dati adu child activist sing sida importance bi ba trust bi ba adi interest bi ba sina ta isi prithvi gi United Nations ki miyang khada world communities na child right say this is the most important aspect akoi PTB sit angule tang le he agari masida first big to only importance big to only masigi abenna bato pa ka do hai Technopal gi SP Dr. S Ibom Zagi Lusing Makada DSP Commando More amadi OC amasung naw ki mateng loyana ngarang numidang pung 3 tabada tim masina thi humbagi thabata thabada Myanmaris amadagi lupa lakh 15 henbagi heroin number 4 chapon cap Chahum piece sani Maudani pa amadi Wallis your tablet phare drug konana pharabadu Myanmaris u jelly chahi kunthom de kawi injin mayang hawang panmol dagini mahak more ward number 2 da leba angala pameshwari amadi munesho laisang manak tagi phabani police na mahaki mathakta case amal lakhotuna investigation sathari hairi amana ngasi ayuk na NCB Tereshuba MR Cycle Police Forest Department Horticulture Department amadi Impal East Police ki apun matim amana Cycle Division ki manung chanba Kangpokpi Jilla gi Roipatta Tharamba ekar 9.ahum gi popi pambi sing yathatuna manghankre Napki SP Basuna magi office kada pambi sing unaduna phondokibada ngasi yanthakiba popi pambi sing jarakna lupa crore manga dasmik nipan amarongini Hojik Pawada Tongan Tongan Pamsida Joint Operation Kuntra Taruk Pangtokuna Ekar Lisingani Sanipan Kuntra Tereta Tharamba Popi Pambi Singyantat Kre Zarakna Masigi Belu Lupa Crore Ama Lakun Manga Lising Kuntra Mapan Romni Haiki Unaki Baduda NCB SP Bikas Kumar Susar Yaki Hairi Hangoipat Cycle Subdivision Kangpopi District Laiba Zagasida 83 acres Kuki Haiba Joint Teams in a Koyatai Adumagi Word Belu Patogadi 5 crore 81 lakhs. Ramai ngasi destroy to jagre hoina. Ado marak sida kuji ko hoina toribo operations je siga target 36 joint operations. Department mam yaure NAV yaure NCB yaure district police district administrative staff mam yaure kuji ko 36 joint operations tore. Ado kuji ko total hoina acres mangal leiji 1837 ngasi ki je yaure. Aduga sigi value na kya rupees ta pathoga onthor kani hairagadi around 130 crore. Exact 128 crore 59 lakhs opium akoina manghangre
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ PSCD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯁꯤ ꯗꯤꯈꯣ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯂꯝꯂꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯣꯠꯂꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ, ꯕꯤꯁꯅꯨꯅꯥꯍꯥ ꯌꯨꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ, ꯕꯤꯁꯅꯨꯅꯥꯍꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ 26 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯣꯁꯠꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚꯣꯏꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯛ 8ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯡꯛ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯍꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ 35ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15,000ꯔꯣꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯦꯡꯛꯁꯤꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯊꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯇꯤꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ 3 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁꯥꯕꯗ ꯈꯣꯡꯄꯥꯛꯅ ꯀꯥꯎꯔꯨꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯆꯠꯆꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯁꯧꯒꯠꯄꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥ, ꯇꯨꯂꯤꯍꯜ, ꯑꯖꯥꯗ ꯒꯣꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯆꯑꯣꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯝꯐꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯥꯏ ꯃꯅꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯔ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯆꯠꯆꯅꯕ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯈꯣꯡꯅꯨꯡ ꯇꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯅꯨꯊꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯄꯇꯤ ꯔꯣꯗ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ 5 ꯁꯤꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯈꯥꯝꯂꯨꯕꯤ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯊꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯒꯚꯔꯅꯥꯟꯁ ꯋꯤꯡ, ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯑꯠꯕꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯪꯅꯩꯗꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ, ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯕꯅ ꯐꯩ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯄ ꯆꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯁꯪ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯟ ꯃꯀꯨꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯤꯟꯅ ꯊꯤꯜꯂꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯤꯟꯕꯗꯤ ꯊꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯊꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯅ ꯂꯨꯇꯣꯟ ꯁꯥꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯁꯪꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ꯫ ꯅꯠꯇꯦ, ꯈꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ? ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯜꯂꯣꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯤꯡ ꯂꯥꯎꯔꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯨꯒꯦꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯖꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯒꯚꯔꯅꯥꯟꯁ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯅꯥꯔꯦꯡꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯠ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯤꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ FIR ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫
Implementation of 7 Central Pay Recommendation in Manipur haiba hiramda Public Awareness Campaign meeting ama lakliba tang 12gi nungthil pung ama tabada Manipur Government Services Federation Kaksing District Branch sinduna Neta Irabot Park Kaksing Bazar da pangthokadori maramasina Kaksing Chandel amadi Tenopal District da leiriba government employees sing na mifam asida saruk yabinaba appeal tarakli Dibya Jiban Seva Sangha Kaksing Masimanaw Sebastramgi Bylaw Section 13 Suba Masung Kumapan Subagi Matung ina lakliba tang 12gi nungtilpung ani tabada Sebastramgi Bishwanath Mandapta Sahigi General Body Meeting pangthoklagani meeting aduda Secretary Report DJSS Kaksing Sahigi account puthokpa Bylaw Section khara khananenaba anoba committee semba amadi atai hiram kayagi matangda khanagani hairi Education S Department ki employees singi service book singi digitization process marina budget yo office singda decentralized tawnabagi all tribal students union Manipur asumgi demand bu government na khana bidabaga marina asumgi maram saba demand amasung asum Manipur ki health district singda leiriba ZEO office thingjambagi warepo sagatpa oina ZEO Sandel ki office union asigi makhata ba order amat Pangdri Pauba, Tingzille Amadi, Department ki Marinaba Singna Office Hangbidanaba, Naga Students Union Sandel NSBC ki Maikai Dagining Singli. Masida ZEO ki staff Singna Su Mateng Pangbinaba, NSUC ki Information and Publicity Secretary Tadarok Pasel Amana Kangalagli. Sarba Shiksha Abhiyan SSA Teachers Association Kaksing Zone ki Makhada Leiba, Oza Singi Service Matter, Anoba Kaksing Zone Taraklaba Upper Primary Oza Singi, Enrollment Tobagi Matangda Kanana Bagi Mipa Ama, SSA Teachers Association Kaksing Zone Sinduna, Tang Kunmangagi Ayupung Tara Tabada, Kaksing Kulen Upper Primary School, Model High School da Pangthoklagani, Maramasina Kaksing Zone ki Manung Channa Leiriba, SSA ki Oza Singna, Matam Sana Lagduna Mipamasida, Saruk Yaranaba, SSA Teachers Association, Kaksing Zone ki Maikai Dagi Pongdorakli. District Sports Association Kaksing Sinduna Laliba Tang Taramathoi Nomazing Numitagi under 15 boys ki first DSA Youth Football League 2018 Horagani Apun ba team mapan na saruk yagadoriba league asi tha ani supna Nomazing Khuding pangthokadabani league asida yagodoriba team sing adudi Kaksing Popular Sporting Club KPSC Kaksing Juvenile Association JA Kaksing Social Welfare Club SWC Kairak Kaksing Football Club KFC Kaksing Development Youth Association DYA Elang Kangpokpi Kairak Makha Social Welfare Club KMSWC Kairak Kadajit Youth Welfare Associated Club KYWAC Wabagai Southeastern Sporting Union Sesu Kaksing Amadi Youth Development Organization YDO Sorani Hairi Parliament House ki Central Hall da Numini Chatagdaba National Legislators Conference ngasi Prime Minister Narendra Modi na hodokre conference asigi pandamdi sakhot khongthangi dama wakal amasung thorang sing adu MP sing amadi MLA sing marakta wakal phawdok naraga amata oiba platform amada puraknabani hairi Khandane nagadaba hiram sing manungda praja miyang gi mihu singna sakhot tharangi dama kari daita lawgadage haiba sing asi yauri ngarang pangthokiba pawmi pham amada Lok Sabha Speaker Mahajan na haikibada lebak asigi chakhot thorangi thabak lokhatpada nupi singna karamba thodang lawgadage haiba sigi matangdasu conference ta khanagadori conference asida yawgani hairiba union minister singdi Arun Jetli JP Nadda Nirmala Sitaraman Suresh Prabhu Narendra Singh Tomar Prakash Javadekar amasung Dharmendra Pradhani Ahanba numita Niti Ayog CEO Amitabh Kant na se pathokani amasung Lok Sabha Deputy Speaker M. Thambidurai na preside togani Nini Sanba numitana Union Minister Nitin Gadkari na conference adu preside togani Vice President M. Venkaiah Naidu na loisinbagi sasanda wangangani President Ramnath Kovind na International Solar Alliance ki welcome ceremony Rashtrapati Bhavan da host oiduna ngasi pangthokli International Solar Alliance ki waphamasi 2015 gi November 13 da France capital Paris da Prime Minister Narendra Modi na launch tawkibani Alliance asigi pandamdi solar power generation bu chakhan baloyana malengi oina hongloliba inga sai pibam thengnaba amadi akoibe pibam bu ngak senbani Trophy of Cancer amasung Trophy of Capricorn gi marakta leiriba lebak sam kunma thoibu solar power generation gi damak amatta oina punsinba alliance asigi pandamni hairi
International Government Organization sing asi United Nations na sakhangle hairi founding conference da PM Modi amasung French President Emmanuel Macron na punna co-chair oigani Sri Lanka, Bangladesh, Seychelles, Ghana, Australia, Venezuela, Fiji amasung Mauritius ki lusingbasing conference yaunaba thunglakre World Bank, Asian Development Bank, New Development Bank amasung European Investment Bank ki headsingsu conference asida saruk yaraba yai hairi Defense, Maritime Security and Technology yauna India amasung France lebak anina hiram tara marida yanase sahi tongnakre agreement adu India ki Prime Minister Narendra Modi amasung lebak asida koirakliba France President Emmanuel Macron anina sahi tongnaduna amaga kusinaki Prime Minister Modi na Make in India program da France President sagat pibagidamaksu thagatpa phangdokhi Hauji arabada maroy pa amukana pijari Empowering Jumias with Secure Livelihood Challenge of Ecological Governance haiba hiramda numit nini sathagadaba workshop ngasidagi hokre Community Gardening ki thoram pangthokre loinana National Legislators Conference ngasi Prime Minister Narendra Modi na hodokre ngasigidi image Paodam pijaba matang asilo sinjare miyeng tabiri basingbu kurumjare